A šta ako oni sad ne prihvate tarifu? Nema gasa. Nema gasa. Otkad? Osim ako Dodik ne dozvoli. Ma nemaju, Dodik neće. Kad? Koji je zadnji rok? Pa evo, sačekat ćemo 9. januar da svi zajedno proslavimo Dan Republike. Neustavni Dan Republike. Ja bi iskoristio ovu priliku da vam uručim pozivnicu za 9. januar, da budete naši gosti u Banja Luci. Mislim da je dobro sa profesionalne strane da dođete da vidite, na primjer, velike državnike svjetske, od Orbana, od svih ostalih. Ovo je stvarno provokacija. Nije, zaista. Ali zašto je provokacija? Zato što očekujete od mene da ne poštujem ustav svoje zemlje. Hvala vam lijepo. Kako ustav? Nije u redu. Pa neće vam ustav određivati, sad ćete vi ću u Banja Luku, neće. Nije u redu. Pa to isto... Provocirate i da. Ma ne provociram. Pa evo, to isto kao ono kad se udajete... Niste mi odgovorili. Čekaj, jel matičar kad se udajete kaže nemojte da vam zakon uređuje brak? Hvala vam lijepo, gospodine Elek. Nemojte da vam zakon... Na esencijalno pitanje. Koje Vi ste došli esencijalno da provocirate šta će biti s tim ugovorom, uručujete meni namjerno, Rekao sam vam, Energoinvest treba da dođe i da potpišem ugovor. Hvala vam lijepo. To je za minut. Izvolite. Što ste ljuti? Zato što nezakonite stvari ovdje radite, sekiram se za vas da vas pravosuđe možda ne procesuira. Samo vi dođete u Banja Luku da slikate sa svjetskim državnicima. Hvala vam lijepo. Što nemate priliku u Sarajevu. Hvala vam lijepo. Je zagađeno, možda ostanete bez gasa, a dolazi ruska zima. Možemo se sad ovako do iznemoglosti. Sve vam je nešto vezano za Ruskiju, dolazi Ruski.